Klikni na ekran da zaustaviš psa na određeno mjesto. Ping. Blizu, jako blizu. Mislim tu kako se traži na ovoj tu slici, vidite. Tu. Vidite tu. Bengala. Opet tu. Ajmo. Bunga. Idemo opet. Nisam točno. A zašto se probati ovako vrtiti? U ovom smjeru ide pas. To će mi biti lakše. Bengala. Vrtim se na sve vreme. Bengala. A da. Metak. Točno.